ji endamên şanda İmralî yê ku di hevdîtina sêyemîn de li gel heft kesan di wî wêneyî de bû. Mêvanê min e li stüdyoyê Birêz Cengiz Çîçek parêzerê berê yê Abdullah Öcalan niha parlamenterê Dem Partî û endamê şanda İmralî ya hevdîtina dawî bû. Tu bi xêr hatî Birêz Çîçek. Belê. Em gelek tiştene ku em li ser biaxivin ji ber wê yekê ez dixwazim destpêkê ji hevdîtina we ya İmraliyê dest pê bikim. Da atmosfereke çawa de derbas bû hevdîtina we ya dawî li İmraliyê? Evet, yani aslında bizim açımızdan ji bo me rastî jî hevdîtinek dîrokî bû, serdanek dîrokî bû, rêwîtiyeke dîrokî bû di encam de serdana me ji bo greva İmraliyê wek pirseke ku hemû cîhanê ne tenê Tirkiye hemû cîhanê eleqedar dike pirsa Kurd û aktöreke serekî li wê derê ye ji bo çareseriya wê em çûn wê derê ji bo wê hevdîtinek kirin ji bo me rastî jî barekî giran bû bi taybetî jî wek kesekî ez dibêjim bo min barekî giran bû yekemîn hevdîtinê û heta dawî jî rastiya ku me dît pir eşkere ev bû ku di sala 21 de wek gelê Kurd jî wek gelên din ji bo ku bawekî bi rûmet bijî dixwaze hewl bide çareseriyekî pêk bîne weke bi gotina wê ku 24 saeta ji bo vê serê xwe değişîne hem tendurustiya xwe û rewşa xwe ji bo vê yekê diparêze me rastiyekê wisa Öcalan dît rastî yanî nêzîkî 4 dem ji mêra em axivîn hem li ser pirsa Kurd tenê ji bo Tirkiye ji bo rojhilata navîn giringiya wê çi ye wê çawa bêkirin li ser wê hat gotûbêj kirin hem ji bo rêyek çawa bêkirin yanî ji bo aliyê me bi xwe ne rewşeke nû bû ne tiştekî nû bû berê ez bi xwe çûbûm beriya 14 sala jî dem ez çûbûm serdanê wê demê me nîqaş kir gotûbû ji bo pêşe roja siber roja gelê Kurdiya Demokratîk pirtûka dinivîse parazvanê xwe ji bo ya amade dike bi gotina wî digot em Kurdan jî komkujiyê dixwazin rizgar bikin ji bo wê hewl didin piranî di hevdîtina me de jî li ser çareseriyê bû dema ku mijar çareseriya pirsa Kurd be ew banga ku ji bo PKK kir ji ber ku rastî rêxistineke li Tirkiyeyê wê çawa ev PKK çek deyne wê çi bêkirin ser wê hatî gotûbêj kirin bawayekî eşkere dibêje êdî dibê biyame bikin sîlaha deynin û PKK jî fesih bikin careseriya piştî wê ji bo mesela Kurd çi dibêje mesela rêberê PKK Abdullah Öcalan piştî çek neman PKK jî nema mesela Kurd wê bi çi kîjan rêbazan çareser bibe? Ya şöyle yani bu neden silahların çima destpêkê gotbera çek bên dayînîn berê jî di salê 11 de 2011 de di pêvaja Oslo de çêbû de her du proseyê aştiyê de jî ket ferqê ku ji ber ku asteng bû mijara çekê bû yani tevgerek 5 salî ye 40 salê dawî de di şer de derbas bûye û di navî şerî de Kurd di navûr de cî girtine û giştî rojhilata navîn de jî hemû Kurdên ku belav bûne li gor vê şerî şekil girtine baweriyên din hene ku li gor vê şerî em bêjin xwe amade kirine alî hest de alî fikir de li gor şer şekil girtiye ji niha şûn de gavên çareseriyê wê çi bibin ji vir de dest pê kiriye ji ber wê jî destpêkê xwest keşûhavayekî aram çêbibe keşûhavayekî baweriye çêbibe ji bo ku riya diyalogê vekibe û li gor min Birêz Öcalan jî ji bo wê destpêkê bi çekdanînê dest pê kir ji ber ku pir zelal vê yekê dibîne dema heta şer hebe axaftin nîne diyalog nîne müzakere nîne gotûbêj nîne dema ev nebin çi heye şer heye pêş dîtin heye nek tiştên juda hene hebûn ku PKK
یان جی بشک جی پکک بیاوینکن یان کرد مثلا هنک جی کردان وکوی نفکرن دش در کون نه تشتکی وها نبود نه hem 2009 10 11 2019 جی 2011 جی از چاودری خو بویجم ده هفدیتنه ده جی افتش گوت بو اگر حتی نامج پکک نه جیس کارم بویجم او جیب جیب کنجی یعنی اگر او هفسنگی نبونه او هفانگی نبونه جخوا نکار بروجت ناوین افری خستن لسر پیا بمینه و لگل کو تجریت کی مزن لسر اوجالان هيا نکار بو به شکل خو به پارازانا اللي حتی ناج وک سروک خو وک ربر خو دبینن و تشتی کو دبیجه جیب جی دکن لگور پارادیگماوی لگور فکریوی لگور تشتی کو هيا او رخستنجی لگور و تفگریه راستی جی تفگرا سیاست کرد جی به که بخو قبول کریه اوجالان جی لگور به گوتنه خو دبیجه یعنی سرناوی خو دبیجم تشتی کو مد پرسی عالی کردا ده پرسکریکا هف گودار کرنه لهف کرنه نینه دبا کو نرنن جدا هبن هنک مجارا ده وک هف نفکرن لید ناف تفگرا سیاستا کرد ده دما برجواندی کردان به اف هفسنگی چه ده به اف لهف کرن چه ده به ریخستنن کردا ایدی وی تشتی نشان ددن مثلا سردانا می باشور کردستان ده جی اف در کتوله دما کو برجواندی کردان دبا مجار کرد دنگل هبدو دبا اموه بپرسن اف مخاطب الهمبری ما چخصیه کتیاوان هیا یعنی اوجالان ویتشتیجی مراغ دکه گلو اف پولیتیقای قایومان چیه یعنی جی اف باروی استانبول تشتی کل سروی هنه یعنی جی سر هدکه گرتنه که هنه یعنی لگور در باسپونه دنرخینه دبیجه دما اوزالده چی بو سدما مرنا özal iro çi be provokasyon benkirin antiştek benkirin vantiştat fikre disa katliama Suruce bu ya Ankara bu Silvane farkine çi bu Ceylan Pınarı Serekaniye disa hemen tişbu biraz rast van persaj medike dibece yani heza ve terivan provokasyona nakin ve çava perş mikir avji perş hemberi xodika je rayadarın devlet yer de persa dibece hun karin van provokasyona astan bikin heza ve terena ka an hine kes bizana bu meyke dikin yani devan şart merce tecrit de meraqavi eviyeke ام جی به ریاوت خوازن جه مخاطب وره وی تشتی بپرسن براستی بخوا اوجالان اف تشی گوت یعنی اف اپراسیونن کمپلو سیاسی یعنی جی او قتلیام که هاتن کرن قیسوان مترسیه ده خطره یعنی بخوا هرتم وی که دبیجه پرسا کرد دناف ترکو کرده ده دما خوازن چاره سر و هنه کس وی که نخوازن هم لدربه هم نخوا هنه کهز هنه Buna çok titizleniyor. Rasta per hişyar bu dve mijarida. Jber ku dema derbaspuy de ev yek hatibu kirin. Tecrübeyek azmunek hebe. God notu siyade dema özal deriyek vekir u xost em dur de derbas bin çareseri be. U bixwe özal yekemi kes bu ku re nişani meda ku em perse çareser bikin. Bixwe birez özal jî bi bir ani u god 32 sal جبو ما دوباره بو یعنی هشتن کو ام شر بکن راستی جبر کو چاره سری چه نبو وسا گوت هولن آشتیه پرکریه لی هر جاره پرووکاسیون هاتن کرن داربه هاتن کرن و 32 ساله بخواهم ام مجبوری نچاری شر کرن به وی شکلانی زمان و هیجی جبو همو آلیان دبیجم جبر کو ازمونا مجی هید ویالی ده جنها شون ده جبو کو پروسه پیواجو به تندرستی بمشه دبی همو آلی ام بخواجی وک کس جی وک رخصتن جی و دولت جی سازیه جی رایدار جی و اپوزیسیون جی جبو کو پرووکاسیون نین کرن سری خو بیشینن و جبو کو امکار بن آستنگ بکن دوی ام اینسیاتیف پراتیک بگیرن. چقاسی دوی مسئله ده به دولت باحچلی و رجب طایب اردوغان سر حکومت ترکیه ده دوان گوتو بیجه و ده بحثاوه که جی کر؟
Evet. بله بگمان بحثی جی کر برز اوجالان هر تم افتشی گوت دناف سالان ده دناف دیالوگ نه افتشی گوت گوز مخاطب دولت مخاطب منه سیستم که 100 سالی هیا من بیر شرکر و بگوتنا دمیرل دولتک یعنی وقت سرهلدانا 29 هاتیه نرخاندن و دواتای کو دولت رشرکرین لی هولدانا مجیج بو پیشیا دموکراسی بیوکرین لی راستی جی وقت سروک کی دخوازه نونر دولت ببینه وقت مخاطب و هلوستوان گرینگ دبینه چاوا کو اینسیاتیف özal ورگرت نهاجی برز باچلی و اردوغان اینسیاتیف ورگرتیه و آج وقت دیروکی و گرینگ دبینه قیمتا هجای گوتناوان دزانه جبر کو ایراده یک پیوسته دبیج از بخوا برپسیارتیه سر خوا دگرم yani kiçi dibece bela bibece o pır bi bawerş xwe û dibêje ez karim berpsiyatiya vê pêvajiyê bigirim demên derbas wî de jî bî awayî bû bi ev pêvajoya ku bi banga Öcalan bi Bahçeli dest pê kir Öcalan girîng dibîne di dawiya 100 sala de ku wê Tirkiye demokratîk bike ev însiyatîfa ku Bahçeli girtiye seknawî rastî jî pir girîngî û erenî dinirxîne û dibêje hemû kes jî gerek vê tiştî hêz bike. Wê hevdîtinê de amade bûn. Dervî şanda İmraliyê û girtiyên kulûr li cem rêberê pekekî Abdullah Öcalan hene weke Hamilî Yıldırım û kesên din. Ji aliyê dewletê jî kes hebûn di wê hevdîtina we de? Bu görüşme Di vê hevdîtinê de şanda me û sê hevalê li gel wê hebû izliyor sonuçta. dişopîne bawekî xwezayî lê hevdîtin civîn lê muxatabê civîn ew şanda bû Birêz Öcalan û her sê heval bûn 11 kes bûn me civînek xwe çêkir di şert û mercê girtîgehê de û ji ber ku civînekî girîng bû di şûdê şopandin rastî lê li maseyekî em rûniştin em 11 kes bûn. Yani bu bahsettiğimiz bileşim var. Ev kes hebûn. Behsa videoyan tê kirin dibêjin sê video tedî hejmar dibe ku were guhertin hatine tomar kirin. Dema hûn li wir bûn ew video hatin tomar kirin? Yani böyle somut şimdi görüşme yani ji ber ku hevdîtin pir rastî pir zêde girîng bû dîrokî bû weke çawa nihal stûdyoyê de li wir teknîk hebûn yani kelûpelên teknîk tiştên teknîke lê dihatin girtin girtin ez nizanim rastî kamera hebû sê kamera hebûn lê bixwe bangawazî bixwe vîdeo hat kişandin wek civîn hemû çar demjimêr hat kişandin ez bixwe wek şexsî nizanim û zêde bala min jî ne ser bû rastî ji ber ku tiştê ku Öcalan heqwaz girîng tişt digotin ji bo ku ez wana godar bikim rastî heşê min ser wê bû wek şandeyekî ji ber ku ew barê me hebû ji bo jî tiştê ku dihat gotin ji bo ku em karibin rast ji bo zanyarî bidin xelkê bidin civakê rastî jî bala min ser wê tiştê bû û ez karim vî şekilî bêjim yani pir tişt hebûn li derdor kamera jî hebûn lê kar dikirin dihatin girtin ez wê yekê nizanim rastî ew tiştekî teknîkî bû lê cewher bixwe gotinên Öcalan. Qet behsa rojava kir? Yok yani Rojava Na taybet behsa Rojava nehat kirin nayê bîra min lê pirs ji bo wê tên yani wê çawa rojlata navên bandor bike wê Rojava bandorayê çi be lê Öcalan wiha got görüşmenin özü cewhera hevdîtinê ev bû ya çar demjimêran de eger mere hişyar be ew banga aştî û demokratîk bixwe naverokayê ew bû hem de hevdîtina me de hem jî naveroka ew peyamê de yeke ez vê yekê tiştî dibînim pir giranî Türkiye Cumhuriyeti Devleti Devleta Komara Tirkiye û tevgera xwe peyvendiya her dua yani ji bo ku ji qada şer derkeve û veya esas dibîne bingeh dibîne ji bo ku ev şer bê rawestin yani wek bifikire ji ber ku Ankara PKK li wir hat demezrandin li Tirkiye hat demezrandin
Türkiye'de nasıl şekil و نهاوی لترکیه چاوا شکل بگره و لروجت نابیجی شکل بگره evdeki yani لمال شر چاوا پشت چو کلانه لور بلاو بو ادی لکورت لکوی داره هبه او شر هیا برز öcalan servi esası de beje yani envi agri ve perskireke ve şari le Türkiye çareser bugün bitemrinin او demokrasiya kuş Türkiye belabi ve Irak'ta ile Suriye jib vaktira او tiş berunştandın yani az gring de benim rasti veya ki yani vak bers efşiro ve mebxabu le persekuhatın kırın ev bersef de da dugot ev riyakum vekiriye ev banga ku em dikin ve le rojlata navi ji demokrasiye ve çanda demokrasiye ava bike hamu gelin kulvederine vak rönesanse ve jnu ve jinek bekirin yani jiber ve perse belki jiber şevedin got debeku ezu pervin buldan biçin rojava jî jiber ve mi persi yani gelo bahsa rojava ha tekirin ve peyamek biçej rojavara. Ya şöyle yani sonuçta de encamda beryame dicara Serdan Öcalan kırıbun ez bixwe davi ve daviye beştar bum serve daxımım ledroje ke min hatta naha brez buldan önder dinav dene o beciddiyet kar dikit yani ev niqaşe ku kirne hevditne kirne jiber ku ez navara ku nizanım tenece hevditna davi de ez bahsa nerine خودكم تشتكوا مديت أو بو ده أنجام ده ولا تركيا بشتي بيشارة سركرن بو جريدا ويد رجعت نابين ديمقراطية وآرامش بو باشور كردستان بو عراقي در بازدار پیوندی ترکیه و کردان لسه کردن باشور و باکور و چاب و لسروی گوتی بشکن نها تلویزیون ما داخل برینات دمها بو تشتی من کار بو راستی لنها اکتورن کردان سیاسی لگل هفته جبن به هفته داخلن دیسا لإيران العراق و انجام وين در کبن انجام باش يعني زو صادن الخينم هاري داوي لتركيا اگر شر نبه لتركيا آشتی کشوهایی که آرام هبه و باندور در دور خوشی بکه لولاتین در دور خوشی بکه لروجات ناوین جبو فارسا جبو عربان جبو خلق نجی وکه بهارکی کاره چه ببم bu güncel tartışmaları görüyoruz. ev rojane nikaşe çe dibin em dibinin هنگ نویسکار هبون می ایرو خواندن دبیجن اشته روجوال خوا دگره سوریه خوا دگره بردف که آک پارتی آخوید و مجاره ده لی از خوازم و ویتشتی بیجم دوی ایرو ام سروی بانگی راستی بسکرن ام چاوا خورد بکن چاوا ام بینن قناغه که کو ایدی ام پاشته و نگرن شونا کو بیجم ور دگره و دگره ور ناگره ام نقاشه نزیده تر از بخوصر ناوی خود بیجم زرار ده وی پی باجوه جبر کو بانک دیروکی هات کرن 5 ساله افتش بردوام بود از و رجل و هوله بوم لسالونه بوم ده عالی هه لگله کرد تجی لگله ترک تجی واندابون هبون کسان جیانا خو دستان برینه وان هنه هینه اوسا دسپیکا و پیواجی به شکل نقاشن اشته ورجی خود گره ورجی خود گره تشکی قزنش ناکه پککی ریوبرین و پلبلندین و والكوب مينن بحثوان هاتا كرنجلو دوان قوتو بيجين ودا emin olun çok erken باور بكم برسكه برزوية راستي مجار أذكار مجالي خدا برسف بدمي كوچار سري تشبه ممخوا بري سري خويشان دي أزمون جهان هنا مجارا أفريقيا باشور هي يدن هنا هناك تشتام كارم شيرو بكم ديسا هناك علين خواسر برسا كرد هنا وكردان وتشبه تفجر سياسي ده مفرجي خو قرتي از دزان هناك دشت بين كرن لي هنا راستي نويا او بريز اوجالان تشتكو بيش خا بلكي جي قوناغا هري داوي افبا لي يا مهم اف قوناغ و چا بين در باس كرن غاف غاف و چي بي كرن راستي نها مجارا اساسي داخويانك هاتي داين قوت از
از بانگا ریبری خو قبول دکم از کنگره خو بجوینم و جبو که از کنگره خو بجوینم جی دوی او پیشنگی بکه و او کنگره خو پیش بخه از وقت حقوق ناسه کی دبیجم لچرچووا یاسای ده هر چقدر رخصنک قدخه بجی لرخصنک بسروکی خو کنگره خو چه دکه یعنی دوی ام ایرو به نقاش بکن یعنی جبو اف بانگا کنگره جبو آرامیه که شرط چه نبه و چی بیکرن برپرسیاریا دولتی دورده چیه برپرسیاریا ما چیه دیسا ای اپوزیسیون چیه رخصنه سیویل چنه او بو ریوبریا باشور کردستان چیه جبر کو بشک زدتر ناف سینور باشور کردستان ده yani tamam levederinlerin rasti belki 10 sala belki pişti salekdin em ediva ve niqaş bikin ev revebere her jor epek ke ve çibin ve çabin le peşya ve dve despeke pekeke xo helweşine o kongre xoş bo ve bicive yani brasti yani ev serokatiyen başır Kürdistan'e partiye murji berpirsiyarti servandi ke ve rasti دवी کاری ده از پر باسی تشتکی بیجم نه دوی کشو هوای ده اولکاری حقوقی جبوکو یان جی به آرامی کنگره جیوین چه دوی آگر بست بگیرن دست بگه دوی اپراسیون بر راوستاندن کارایلان بخواه جی گوت 30 متره ام بخواه ناند شردنه یعنی دوی کشو هوای که ده چه کنگره بجیوه نگرانی هنه یعنی گلکی سپاس برز جنگیز چیچک